Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi ni kuwa gatanu ni tariki 19 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'2025. Tugarutse rero makuru yiriwe hirya no hino n'amakuru kandi araza kwitsa ano kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kugaruka ku bitero byongeye kugabwa n'uruhande rwa leta ya Kongo hakoreshejwe indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 ndetse na za drone. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye kugaba ibitero muri teritwari ya Masisi. Ibi turaza kubisobanukirwamo turebere hamwe aho ibi bitero byaramukiye, ariko tunarebera hamwe uko amagingwa ya ibintu byifashe. Turaza kandi kugaruka ku gitero abiri kuvugwa ko kirimo gutegurwa kigomba kugabwa mu misozi y'Umurenge ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko indege z'indwanyi kabuhariwe zamaze kudeployingwa zerekezwa muri ibi ibice. Turaza kandi kugaruka ku bitero bya FARDC n'abambari babo bikaze byamaze guhitana ubuzima bw'aba asivile batari bakeya ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kunyarukira muri teritwari ya Rubero naho ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Turababwira ko amatsinda ya Wazalendo yirukanywe i Musienene bakaba bazira kwica no gushimuta abantu. Turaza kandi no kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo tubabwire ko abantu bagera ku 8 bose bapfuye, abagera kuri 5 bagakomereka ni mu mirwano hagati y'amatsinda ya Wazalendo yabereye imwenga ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ubu tuvugana umwuka w'intambara ukomeje gushyuha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni mu buryo isaha n'isaha imirwano ikomeye ishobora kongera kubura. Turaza kandi kugaruka ku rugamba rwabaye hagati ya Alliance Fleuve Congo 23 na FARDC undi mu bice bitandukanye, dore ko bivugwa yuko kugeza ubu ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Ngibyo ibyo tugiye gusangira muri aya makuru. Ndagira ngo nkubwire yuko aya makuru y'aka kanya nongeye kuyaguhamo ikaze aho uherereye hose. Unyemerere unyandikire niba turi kumwe, umbwira uti turi kumwe, niba uri kutwumva neza nabwo bimbwira uti turi kumva neza. Mwese rero nongeye kubaha ikaze muri aya makuru. Reka mu kanya ibintu tubigenze gutya, hanyuma ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, uwa gatanu mwiza rero kuri mwese aho muherereye hirya no hino, abaherereye mu bice bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda mu turere twose tubahaye ikaze. Abantu baherereye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaherereye mu gihugu cya Uganda, bari mu Burundi, abari muri Kenya, muri Tanzania, Zambia na Sudani, namwe tubahaye yambu kandi tunabahaye ikaze muri aya makuru. Abantu baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Norvege, mu Buholandi, mu Bubiligi,
n'ahandi namwe tubahaye ikaze ubwo ntago twakwibagirwa ariko bari muri Canada ukomeza kutubwira ko muri kumwe natwe twinjirane rero muri aya makuru ku buryo burambuye n'amakuru tugiye kwanzikira ku bijyanye n'ibitero by'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakoresheje Sukhoi 25 indege y'indwanyi ku rwego rukomeye cyane ndetse na za drone baramutse bagaba ibitero ku baturage ni mu bice bya Masisi. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kuri uyu wa gatanu tariki 19 Nzeri muri uyu mwaka w'2025 cyaramutse kirasa mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi bakoresheje indege na drone z'intambara. Amakuru avuga yuko ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu munsi hakoreshejwe indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 na drone za CH4 yemejwe n'umuvugizi kuvuga aya makuru yemejwe n'umuvugizi wa AFC M23 yitwa Lawrence Kanyuka. Ubwo aya makuru yayemezaga uyu muvugizi wa AFC M23 yanditse ku rubuga rwe rwa X agira ati Alliance Fleuve Congo AFC M23 iratanga impuruza ku banyagihugu n'abanyamahanga ko guhera saa moya z'igitondo cyo kuri uyu munsi no kuvuga kuri uyu wa gatanu tariki 19 Nzeri muri uyu mwaka ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bw'abaterabwoba ba Kinshasa ya arashe mu buryo bukomeye uduce dutuwe cyane twabibwe Nyenge Kristo Chitso ndetse n'ahitwa Hembe no mu nkengero z'utu uduce. Uyu muvugizi wa Alliance Fleuve Congo yunzemo agira ati biriya bitero bya Sukhoi 25 cya Sukhoi 25 na drone za CH4 byateye impfu ku baturage benshi no kuvanwa mu byabo kumbaraga kw'abaturage benshi nubwo kugeza ubu ngo imibare nyayo yabishwe n'abahunze itaramenyekana. Ibitero byo kuri uyu wa gatanu by'ingabo za leta ya Kongo muri Masisi birakurikira imirwano imaze iminsi izishyamirana miranya n'abarwanyi b'umutwe wa 23 mu bice bitandukanye by'iyi teritwari aho inyeshyamba z'abarwanyi b'umutwe wa 23 bigaruriye imidugudu myinshi. Iyi rero cyangwa se ibi bitero by'uyu munsi bikaba abyari nk'ibitero simusiga bigamije kongera kureba ko abakwigarurira ibice batakaje. Kugeza ubu rero mu kanya ndaje turebera hamwe uko byifashe, ariko mbere yo kurebera hamwe uko amagingo yabyifashe aha muri Masisi ni mu nyemerere tugaruke ku bitero bivugwa ko birimo gutegurwa n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo mu misozi y'Umurenge. Indege z'intambara biravugwa ko zahagurutse ziva ku kibuga cy'indege cya Kisangani zerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa ko zishobora kugaba ibitero misozi miremire y'Umurenge hanini hafi ya yose ituwe na abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge, ikaba kandi igenzurwa n'umutwe wa twirwanaho na M23. Ubu ni ubutumwa bwamaze kugera ahagaragara mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 19 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka, ubwo abaturage bongeraga kugenda abumva iyi nkuru ikaba atera ubwoba. Umwe mu bakora mu nzego z'umutekano z'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagize ati Sukhoi 2 muri iki gitondo zahagurutse ziva Ikisangani ku kibuga cy'indege cyaho zerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, zikaba ngo zigiye kuhagaba ibitero mu misozi ya Minembwe.
uyu yakomeje agira ati mu rukerera nabwo hahagurutse drone kandi nazo zerekeje muri ibyo bice. hagambiriwe rero kugabwa ibitero mu misozi y'umurenge. akagira ati abantu babe maso. izi ndege zivuzwe mu gihe ku mugoroba w'ejo ku wa kane mu Bibogobogo havuye ingabo z'u Burundi zibarirwa muri magana zerekeza inzira ya Minembwe. Amakuru akavuga yuko rero ngo zaba zigiye gufatanya abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ndetse ngo bagatanga ramforo cyangwa se umusada kuri izi ndege zamaze kumanurwa n'izi drone. Amakuru agaragaza ko izi ndege ngo zigiye kugaba ibitero ku banyamurenge batuye muri ibyo bice bigenzurwa n'umutwe wa Twirwaneho wa M23. mu bihe bitandukanye indege z'intambara zagabye ibitero mu mihana cyase mu bice bituwe n'abanyamurenge nka Kizaba, Nikiziba, Irundu, Gakangara n'ahandi. ndetse kandi hari nubwo ibitero babigabye mu nkengero za Rugezi ndetse n'ahitwa Mikenke. izi ndege byagiye bivugwa kenshi ko zitegurirwa ikisangani ubundi kandi zigategurirwa i Bujumbura mu Burundi. ni mu gihe Burundi buzwi ko ufatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo kurimbura abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge. ibintu rero bikaba bikomeje kugenda bifata intera yo ku rwego rwo hejuru. reka noneho tugaruke kuri situwasiyo ijyanye n'uko kugeza muri Masisi ibintu byifashe nyuma y'uko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo babyutse bagaba ibitero hakoreshejwe indege z'intambara batitaye ku bisasu barasa ku baturage. amakuru aragaragaza ko imirwano kugeza ubu imaze gukomera ku rwego rwo hejuru. amakuru avuga ko kandi abaturage batari bakeya bamaze kutakariza ubuzima muri iyi mirwano. akaba ari imirwano rero cyangwa se ari ibitero byongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu munsi, inyuma y'uko n'ubundi aha muri Masisi hari hamaze iminsi habera imirwano, ndetse akaba ari imirwano yaje kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye ibice byinshi cyane. kugeza ubu rero amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko n'ubundi situwasiyo ahangaha ikomeje kumera nabi cyane, dore ko abaturage ngo ubwoba bukomeje kuba bwinshi. ikindi kandi nakubwira nuko abaturage batari bakeya ngo bamaze guhungira mu bindi bice bitandukanye. ni mu gihe rero abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze guteguza ko ibi bitero batari buze kubyihanganira, ndetse ko ngo abari buze gutanga igisubizo gikwiriye kuri ibi bitero. ubuzima bw'abasivile rero ab'inzirakarengane kugeza ubu ngubu ubuzima bwahagaze. abaturage bakaba abongeye kurasirwa no gutakariza ubuzima muri ibi bitero byongeye kugabwa n'uruhande rwa leta ya Kongo. reka twerekeze muri teritwari ya Rubero, ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. amatsinda ya Wazalendo yirukanywe i Musienene barazira kwica no gushimuta abantu. amatsinda amwe ya Wazalendo yategetswe kuva i Musienene byihutirwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nyuma yo gushinjwa n'imiryango ya societe civile. aya matsinda ashinjwa kwica, gushimuta no gutoteza abaturage, akaba yahawe integuza yuko agomba kuva muri bice vuba na bwangu.
ayo matsinda rero ni itsinda rya Wazalendo bita Banabateseka niryo ryibasiwe cyane nk'uko witwa Vianney Kecwamba ni perezida w'inama y'umutekano mu bwoko bwa Baswaga yabitangaje. Akaba ari ibintu yatangaje ku mugoroba watambutse aho avuga ko ngo abarwanyi bishe abasivile babiri ku itariki ya 16 Nzeri muri uyu mwaka w'2025. uyu yagize ati twumvise neza ko aya matsinda yitwaje intwaro ariyo akora ibyaha byinshi byo gushimuta gufata abantu bugwate no kubatoteza. Niyo mpamvu twasabye ko nk'abagize societe civile twasabye ko Wazalendo bava imusiyenene. Ibi byemejwe kandi mu nama y'abaturage ndetse hanashyikirizwa ubuyobozi bwa sheferi inyandiko ibasaba kwirukana ayo matsinda byihutirwa. Vianney Kecwamba yashimye uruhare rw'umuyobozi w'agateganyo wa Rubero mu kubishyira mu bikorwa. Yakomeje agira ati amahirwe tugize nuko ubuyobozi bwaduteye inkunga ubu itsinda rikaba ryakuwe muri ako gace. Ku rundi ruhande ariko yagaragaje impungenge ko bamwe mu Wazalendo bari bashinzwe gufasha FARDC kurwanya inyeshyamba za M23 ahubwo ngo bagaca ku ruhande bakabangamira abaturage. Yibukije ko hakiriho n'andi matsinda ya Wazalendo agomba kwikosora akomeje gushyigikira ingabo za leta ya Kongo ku rugamba rwo kurwanya abarwanyi b'umutwe wa M23 aho avuga ko abikora neza ayo arayo gushyigikirwa ariko ngo anyura ku rundi ruhande agakora ibikorwa byo kwiba, kwica, gusahura n'ibindi. Aya ngaya rwose ngo ibyayo abiraza kuba bibi cyane. Kandi twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo tubabwire ko abantu bagera ku 8 bose bapfuye, abagera kuri 5 barakomereka. Ni mu mirwano hagati y'amatsinda ya Wazalendo yabereye Imwenga. Abantu abagera ku 8 bapfuye, abandi 5 barakomereka. Ni mu mirwano ikaze yahuje amatsinda abiri y'inyeshyamba za Wazalendo yabereye ku munsi w'ejo tariki 18 z'uku kwezi muri uyu mwaka. Abera rero mu mujyi wa Mwenga ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aya makuru yemejwe n'ubuyobozi bw'akarere akaba yaremejwe rero yemejwe uyu munsi mu gitondo ni kuri wa gatanu tariki ya 19 Nzeri. Imirwano yahuje abarwanyi b'itsinda rya Marayika nabo mu itsinda rya Nyakiriba. Ayo yombi akaba avuka mu rugaga rwa Wazalendo rukorera muri ako gace nk'uko byatangajwe n'abantu batandukanye. Imirwano ngo yatangiye ku munsi wa gatatu ku munsi w'ejo yiriza umunsi ndetse n'uyu munsi ngo yongeye kubyuka abashyamirana. Kugeza ubu rero ngo iyi mirwano ikaba ikomeje gukaza umurego ku munsi n'umunsi bitewe n'uko ngo Wazalendo zamaze kwisiga insenda. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zagiye mu gace ka Mwenga ku mugoroba wo ku munsi w'ejo bundi bagamije guhagarika iyo mirwano
no kugarura ituze mu baturage, ariko amakuru akavuga yuko kuri uyu munsi hari hagarutse cyangwa se hatangiye kugaruka agahenge, nubwo ngo ibintu bitarajya ku murongo neza, ariko umwuka w'ubwoba nawo ngo ukomeje kwiyongera cyane ku abaturage. Amakuru avuga ko inkomoko y'aya makimbirane ari ugusenywa ku duce twari twashyizweho n'itsinda rya Nyakiriba mu muhanda mukuru wa route nationale nimero 2 uhuza uduce tugenzurwa na abarwanyi batandukanye. Tukaba ibi bice rero bikaba byarasenywe n'abarwanyi ba Wazalendo bitwa abamarayika bafatanyije n'abiyita abo kwa Foka Mike, bituma abari ku ruhande rwa Nyakiriba abacikaye intege, maze imirwano irarota. Mu itangazo yasohoye Mwami Karengariziki, umuyobozi wa sheferi ya Basire, yihanganishije imiryango y'abahitanywe n'iyi mirwano, maze asaba gushyira hamwe mu kurengera abaturage basigara bahura n'ingorane nyinshi igihe amatsinda yitwaje intwaro agabye ibitero kandi bakarasa abaturage b'inzirakarengane. Akarere ka Mwenga kugeza ubu gafite umwanya w'ingenzi mu majyepfo ya Kivu y'Amajyepfo, kakaba gahana imbibi n'uturere twa Warungu, Shabunda na Uvira. Aka gace kazwiho ubutunzi bwinshi bwa zahabu n'andi mabuye y'agaciro, ari nayo ntandaro yo kuba indiri y'intambara no gushyamirana hagati y'amatsinda atandukanye yitwaje intwaro ashaka kugenzura ibikorwa by'ubucukuzi bw'aya mabuye y'agaciro. Abayobozi b'akarere b'imiryango ya societe civile bakaba basaba ko guverinoma yaza byihuse mu gukemura iki kibazo no guhosha aya amakimbirane. Ngibyo rero ko abyifashe, reka kandi mbabwire ko tutari twagana ku musozo w'aya makuru, tubanze turebere hamwe uko umwuka w'intambara ukomeje gushyuha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Isaha n'isaha biravugwa yuko ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 n'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bashobora kongera gutana mu mitwe intambara y'ikarota. M23 na FARDC barashinjanya kurenga ku gahenge, ari nako birahirira gusubizanya imbaraga mu gihe byashotorana. Aya amagambo aherekezwa n'imyiteguro mu rwego rwa gisirikare binyuze mu myitozo, kongera umubare w'abasirikare cyangwa abarwanyi n'intwaro ni bimwe mu bigaragaza ko abarwanyi b'intare za Sarambwe ibi bintu nta mikino n'iyi na mikeya babifitemo. Reka mbashimire cyane rero, nizere ko mukomeje kumererwa neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza, ubundi tuze gusubira amakuru ataha. Gahunda za Ibendera TV zirakomeza, ariko nkwibutsa gukora like, share na subscribe. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, rwose nyemerera ukore subscribe, uhite unama n'igitekerezo, hanyuma hasi aho ngaho wandika uti turi kumwe cyangwa se turabakurikiye, ubundi dukomeze kugenda tubana mu makuru atandukanye tuva mu bwiza tujya mu bundi. Mwese rero mugire wa gatanu mwiza, kandi mwinjire muri weekend mumeze neza.